Баршаларыңызга кайырлы күн. Бүгүн сиздер менен өтө дәмдүү панкейктер дайындайтын боламыз. Бизге эң алдымен айран және де сода кажет болады. Эгерде сода болмаса разъединитель коссоңуздар болады. Бизге жумуртка кажет. Кум шекеримизди салып, баардыгын аралаштыратын боламыз. Толук рецептти описание бөлүмүнө калтырамын. Айранымызды косуп, дагы да жакшылап аралаштырып алабыз. Содан соң күнбагыс магын куюп, дагы да аралаштырабыз. Шым туз косууду унутпаңыздар. Унумузду илектен өткөзүп, косуп, сыйык масса чыгады бизде. Унду нормадан көп коспаңыздар. Осылай баардыгын толуктай аралаштырып алабыз. Биздин тестомуз өтө адем болуп чыгуу кажет. Түйүн болмоо кажет. Толуктай жакшылап аралаштырыңыздар. Бизде өтө дәмдүү панкейктер чыгады. Балдарыңыз сүйүп жейтин болот. Таңкы ашка дайындасаңыздар да өтө керемет. Бизде осындай өтө әдемі масса шықты. Енді кызып турган табада пиширетін боламыз. Эч кандай да май куймайсыздар. Осылай салып барлығын. Биздин панкейктерimiz үлкейип, осылай көпүрүшүп, тесик боло бастаганда экинчи бетине аударасыздар. Осылай дакка экинчи бетине ауыстырып, барлығын осылай пісіріп аласыздар. Сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Біздің панкейктер дәмді, өте керемет шықты. Баршаңызға ас болсын.